Khoso ṱhukhu ya u vhala ya digithala ya modulo wa u thoma. Ri a vha ṱanganedza kha modulo wa u thoma wa ngudo yashu ya u vhala ya digithala nga kha inthanethe, hune ra ḓo sedzulusa zwa dzi tablet. Kha hoyu modulo ri ḓo amba nga uri tablet ndi mini na zwidodombedzwa zwayo. A zwi khathali uri vha kha ḓi tou pfumbudzwa kana vha na nḓivho nazwo. Hoyu modulo u ḓo vha thusa kha thikho ya mapfhesesele nga ha mashumisele a tablet nga nḓila i fushaho vhukuma. Zwino ri tshi amba nga tablet ri vha zwi khou amba nga tshithu tsha hani? Tablet ndi tshishumiswa tsha electronic tshine tsha tou nga computer ṱhukhu ya tswevhelele. Tablet i na tshikirini tsha u tou kwamiwa tshine vha nga tshi shumisa nga u tou khokhonya. Vhaswa lingedza kana vha shumisa styles. Tablet a dzi fhi muhwalo na khathihi, dzi a hwalea nahone a dzi lemeli. Vha ya kona u tshimbila nayo hoṱhe hune vha ya hone. Dzo vhumbwa nga mbemba tsekene tablet. Tablet dzo fhambana vhukuma na computer dzi ḓivheyaho nga uri a dzi na khiyi kana mouse. Sa zwenezwo vha shumisa tshikirini tshine vha sokou tshi kwama, vha thaipha, vha ṱola vha tshi langula tablet. Tablet dzi na beṱiri nga ngomu mutumbuni wadzo. Hezwi zwi amba zwa uri vha nga kona u dzi shumisa vha songo ṱumetshedza kha zwiko zwa muḓagasi lwa tshifhinga tshilapfhu. Vha nga ita zwithu zwinzhi nga tablet. Ya ita uri vha londe zwi re kha inthanethe, vha rumele email, vha tambe mitambo, vha ṱalele dzi video, vha thetshelese muzika, vha vhale na bugu, khathihi na u shumisa dzi app dzo fhambanaho dza zwithu zwo fhambanaho hanefho kha tablet yavho. Tablet dzi nga ḓi shumiswa mishumoni kana vha dzi shumisa kha vhuḓimvumvusi. Dzone dzi na saizi dzo fhambanaho zwi tshiya nga mifuda nga mifuda, naho dzoṱhe dzi na zwidodombedzwa zwi fanaho. Kanzhi tablet dzi na khamera i vha tendelaho u dzhia zwifanyiso khathihi na u davhidzana vha tshi shumisa video. Tablet dzi a kona u ṱumiwa na Wi-Fi kana tshumelo dza sele uri vha swikelele kha inthanethe. Vha a kona u ṱasulula na u dzhenisa dzi app dzine vha khou ṱoḓa dzone vho dzi wana ḓuluni ḽa dzi app, u itela u khwinifhadza mashumisele a vhuḓi a tablet yavho. Nga u tou angaredza, tablet i katela u vha tshishumiswa tshavhuḓi tsha mashumele a computer. Vhuḓimvumvusi hu ya vha hone hanefho kha tablet yavho. Hetshi tshishumiswa tshi ita uri vha dzule vha na ṱhumetshedzo, vha vhe na mashumele kwao nahone vha tshi ḓiphina ngatsho. Zwino vhunga vha tshi vho ḓivha uri tablet ndi mini, ndi tshone tshifhinga tsha u vha dededza nga ha mashumele a tablet lwa u tou thoma. Hu puṱedzwaho ha mulilo, hetsho tsha u puṱedza tshi anzela u wanala nga matungo kana nṱha ngei magumoni a tablet yavho. Ndi tshone tshi shumiswaho u i funga na u i dzima. Kha vha puṱedze vha sa litshedzi sekende dzi si gathi u swikela vha tshi vhona tshikirini tsho funga kana hu tshi vhonala logo. Hezwi zwi amba zwa uri tablet yo funga. Kha vha lindele mathomele azwo a tshi ṱanḓalukana. Nga murahu ha musi vho no funga tablet yavho, vha nga vhona tshikirini tshi sumbedzaho nḓila ya mathomele kana vha vhona miolo na zwifanyiso. Zwi anzela u ralo musi tshishumiswa tshi tshi ḓi lugisela u shuma. Zwi nga ḓi dzhia minete muthihi kana minete mivhili. Sa zwenezwo kha vha konḓelele vha sa fheli mbilu. Kha zwino kha ri sedze maṋangele a luambo na ridzheni.
musi tablet yo no fhedza mathomele ayo vha ḓo laedzwa uri vha ṋange luambo na region, kha vha sedze masia kha tshikirini vha ṋange zwone zwo teaho, kha vha dzudzanye Wi-Fi yavho. Tablet dzi ṱoḓa ṱhometshedzo kha inthanethe uri dzi shume zwavhuḓi. Arali vha na Wi-Fi, tablet i anzela u vha laedza uri vha ṱumetshedze kha network ya Wi-Fi yavho. Zwino kha vha sedze tshiga tshi sumbedzaho setting dza Wi-Fi kha tshikirini tsha tablet yavho, vha ṋange network yavho, vha dzhenise password arali zwi tshi ṱoḓea, kha vha dzhene kha account yavho. Dziṅwe tablet dzi nga ṱoḓa vha tshi ita account ntswa kana vha saina nga yeneyo yavho ya kale, sa ya Google kana ya Apple. Kha vha tevhedze ndaela dzi re kha tshikirini tsho fungaho musi vha tshi ita account ntswa kana u saina u dzhena arali vho no vha nayo account yavho ya kha inthanethe ine vha ḓo dzhena ngayo kha tablet yavho. Hafha zwino ro swika kha tshikirini tshi sumbedzaho hayani. Musi vho no fhedza zwiteṅwa zwa u thoma zwa madzhenele vha ḓo iswa kha tshikirini haya kha tablet yavho. Hetshi ndi tshikirini tshihulwane hune vha nga kona u swikelela kha dzi app na zwiṅwe zwidodombedzwa zwa kha tablet yavho. Vha nga vhona zwiga, dzi wegete kana nḓila ya u pfufhifhadza kana u khaoledza dzi app. Kha vha thothonye kha tshikirini uri vha vhe na tshumisano na tablet yavho. Kha vha lingedze u ṱola nga u ralo. Zwino kha vha suvhise munwe wavho kha tshikirini tshavho uri vha kone u ya nṱha fhasi kha tsha monde kana tsha u ḽa. Vha kwakwanyise minwe yavho mivhili kana vha i ṱharamudze i tshi ya ngomu na nnḓa ha mafhungo ane vha ya khao kana zwithu zwine vha vha khazwo. Kha vha kwame tshithu kana tshiga kha tshikirini luthihi, vha ṋange nḓila ya mavulele. Kha vha khokhonye kavhili na zwenezwo, vha dovhe vha khokhonye kavhili, vha khokhonye kavhili kha tshikirini uri hu vhe na nyito yo khetheaho, u fana na u hwetedza kana u ṱharamudza vha tshi vula app. Ndondomedzo u lapfhu, kha vha ndondomedze vha vhee munwe wavho kha zwithu zwine vha vha khazwo kana mafhungo uri vha kone u swikelela kha zwiṅwe zwiteṅwa kana vha tshimbidze icon kha tshikirini haya tshavho. Kha vha swaipe, vha suvhise minwe yavho u mona na tshikirini tshoṱhe, vha tshi ralo u ṱola vhukati ha tshikirini, vha ralo u tshimbidza minwe kha mitevhe ya masiaṱari a dzi web kana vha ralo u pfukela kha dzi app nga u fhambana hadzo. Kha vha dobe vha pose, kha vha ndondomedze vha omelele henefho kha mafhungo kana zwine vha vha khazwo. Vha kokodze munwe wavho vha u ise kha ḽiṅwe sia kha tshikirini. Zwino kha ri sedze zwiga zwa maṱolele. Kha vha sedze zwiga zwa maṱolele ngei fhasi kana madubo a tshikirini. Zwiga zwo ḓoweleaho hu katela button ya hayani, button ya murahu, button ya app dza zwino, bunugu ya hayani i vha vhuisaho murahu kha tshikirini haya. Button ri nga murahu i vha tendela uri vha humele murahu kha tshikirini tsho fhiraho kana app yo fhiraho. Bunugu ya app dza zwino i vha sumbedza app dzo shumiswaho hu si kale uri vha kone u swikelela khadzo zwi sa konḓi. Arali vho fhedza tshifhinga nyana vha sa shumisi tablet yavho, fhaḽa hu sumbedzaho tshikirini hu a awela sa ho faraho khofhe. Vha tshi khulula, kha vha puṱedze kha button ya u funga kana vha khokhonye tshikirini. Arali tablet yavho i na tshikirini tshi no khina, vha nga tea u swaipa, u suvhisa munwe kana vha dzhenisa passcode pattern tshigannḓo tsha munwe uri vha khulule.
kha vha vule app ya dzi settings kha tablet yavho u itela u ita passcode yavho. Zwino kha vha lavhelese khoudu ya tsireledzo kana nḓila ya u khina tshikirini tsha tablet yavho. Kha vha khokhonye ha u khina tshikirini kana huṅwevho hu nonga zwenezwo, vha ṋange maitele a tsireledzo ane vha a takalela kha tablet yavho, u fana na phini, phathene kana tshigannḓo tsha muṅwe. Kha vha tevhele milaedza i no thusa u ita passcode kana u khwaṱhisedza passcode. Ri a vha fhululedza nge vha fhedza modulo wa u thoma. Ndi a fhulufhela vho guda zwinzhi nahone zwo vha nyanyula vhukuma. Arali vha si na vhuṱanzi nga ha zwiṅwe, kha vha pfhe vho vhofholowa u dovha hafhu vha sedza video vha sathu pfhukela kha modulo wa vhuvhili.